කවුන්සිල් තකුන් රාජ්‍යයේ අතොල්ත රත්ත සිටි කවුන්සිලුන් රජු කවුන්සිලුන් වර ෆොරිහම ගොතෙක්ග හිංගුන්දා තන්තම් සලොබෙන්න ෆෙනිගේ බදේ ඒඩෝ එබ අලවල් මෙන් අහන් හම එහෙම්මේ සෝෂල් මීඩියා ගේ සරිය අලබෙන්න එබ ෆෙනිගෙන්දේ විපද කොම්මේ මන්දර ෆෙනිගෙන්දා අලබෙන් හිත මෙරිවෙගෙන්දනි නුවත අලබෙන්න ඉහුසස් පුරවෙගෙන්දනි අලබෙන් රසුගා විපද හිදමත්තකේ රයිතුන්නා ගාතු රයිතුන්න ෆෝර් කොද්දේනි කොම්බෙත්තෝ එබ්බ ශක්කන්නේ අදුගේ සරකාරෝ ඉස්සත් රයිසු ජම්හූරියා डॉक्टर मोहम्मद मुइस मी गांव के जामता हवाल मफहो एमनिक फान मिवनी विराज्य के रैयतुन्न बेलुंबागी कंतत कोद्दु मठका नुगनु पुर मसक्के कुरवमु वकिन खासको अज्वा देतरेगे एमनिफानुगे हिप्पुगा निन्न लोब्बा हिद्रामा मी अड्डतुलुगे रैयतुन्न चका एमनिफानु वडान्ने वौत फुद्दु मठका रिया दुआ वर पुर मसक्कते कुरवातन आलुगडु वरग गातुन देकेन हम याको मी अड्डतुलुगे हुरुदु मीदु वकिन मियन्न देशकी समान सुरे अलगुमन सरकार तक एक आदेश दन्नवंजिहे गोत गुजराती गोतुं एकहरिय फोन ओतुं नियमक गिरस्तवा अदुगे सरकार इज्जत रईस जमहूरिया सियासी एवस विष्णुमक नुस्ना नुबल्लवा मिदरसु गरयतुन्न एमनिक फोन वडान्ने वौदा एग्गोत एफुरसत होद्दवा नेव्वीति मिरेवे सलगडु अदुगे इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ा वर इखलास तरीकाबायको तिया हुरिया लुबति रईतु के नाम फ्लोगा शुक्र अदा करम हम ये को एमनिक फोन फैक्टरी मिदरशा तरकी के मशरूत गिनौमुगा वी हैव सवस्को मिदरशु के रईतुन्न दिमाग हुरी दतितका उदगूतका हल्लु गिरस्तेवुमा वर गातु वजीरु के मजलिहा कुंपड़ित वेरिन्ना को मसक्क फैक्टरी एक नतीजा की कोबातो नियदु निये अलगोड विवाह दक्कायरो निमहोगे तिरीश्वरदु अळुबेन्न मिदरसुं अनिक्काव सुफावरि मंजर फेनिಗೆಂದಾನೆ ಶಕ್ಕನ್ನೆ ಜುವಾನು ರಫುಗ ದಿರಿ ಉಳವೆನ್ ಎಬಜೆ ರಫುಗ ರೈಯತ್ತು ರಫುಗ ಆಮ್ದನಿ ರಿಬೆಗೆ ದಿರನೆ ಮಾಗು ಫೈಕೊದ್ದೆಗೆ ಬಜೆ එකම හල්ලු හොද්දවා දෙවි අලුබින්ගේ ෆිකුරුන් අලුබින්ගේ සරුකාරුන් මේගේ කුරීගේ අලුබින්ගේ ෆිකුරා එක්කොලබෙන් සරුකාරකෝ මිදරස් රයිතුල්ලා රෆුග තිබෙගෙන් වසීෆා ලිබිගෙන් හිංගමජෝ ලිබිගෙන් ආයිලා කො දිරෝලෙන මගු ෆයිකොද්දිනි අලුගඩුමෙන් එතසම්වර වයි අලුබින්ගේ විශ්නුගුගා එෆිකුරුගා එසරුකාරුගා මියතු අනෙක්කා ए फिकुरुगा एमसक्कतुगा अदुगे रईस जमहूरिया एगे डबल स्पीडुगा तियबेफु नट्टका इफेक्ट तरगी मशरूत दाद यवा अलुबेन्न फेनिಗೆಂದ मंजरोबा अलुगड एबा एगे तिय हुरिया बेफुगे लोफ्लु मच्चमि अन्ननि एगोतु मिदरफुगे रयतुन्न एम्मेबुड दतिव उदगुवेफा एक्कमकि सिहि हिदुमत्ता रफुल लिबेले दति उदगु कं एहुसास ए हिद्दति कं इराद कुरव्या अदु सरकार मिवनी तिरीसलुगे हॉस्पिटल मिदरफुगे रयनुत्तटका अलुवा देवुमा मिहार मिवनी बयकायको कांटेक्ट हवाल कुरवी एबेफुगे एदनी डिजाइन मसक्कतायको निमसक्क फुजुवा वांजे हुरिया तयारिता वमुं सरकारुगे वौदुवा एवनी फुदिफा तिरीसलुगे हॉस्पिटल मिदरफुगे गायमोगिंदा ता एबेफुगे फिनिवडा अन्नवाने वजीफागे फुर्सतु आलुगडु वरगातु तिय लुबत रईतुन्ना कोले ओंबगा आलुगडु एबेंगे रफुक दिरुले गिन सुवानुतका वजीफा फुर्सत मिनी मदुफा नुलिदिफा नियम मिकम वांजोन एम्बर सोबकी फाइफी सरकारुम मिदरफुगे इल्मालुम